Yes, twongeye kubasuza ndetse no kubaha ikaze mwese mukurikiranye cyane Mutsindo TV yabari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu, tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Uyu akaba ari umwanya w'amakuru wagezweho rero kuri uyu wa kabiri tariki ya 1 z'ukwezi kwa 10 2024. Amakuru rero yatureka tuyare kuri iyi nkuru ivuga ko ingabo za Israel zinjiye muri Libani. Igisirikare rero cya Israel cyatangaje ko cyamaze kohereza ingabo zacyo muri Libani mu bikorwa rero bya gisirikare bigamije gusenya ibikorwa remezo by'umutwe wa Hezbollah muri iki gihugu rero, ndetse no kuvana abarwanyi bawo mu midugudu ituwe n'abasivile. IDF rero yemeje aya makuru mu itangazo yarayenyujije ku rubuga rwayo rwa X, yemeza ko rero yahisemo gusanga Hezbollah mu matware yayo hanyuma rero y'umwaka umwe uyu mutwe ugabye kuri Israel ibitero bya drone. Igisirikare rero cya Israel cyatangaje ko ibitero cyatangiye kugaba ari bikeya cyane kandi ko bifite intego hagendewe rero ku makuru ya nyayo y'ubutasi. Cyunzemo ko kandi iko ingabo zacyo zirwanira mu kirere ndetse n'imbunda zacyo z'imisada barimo bafasha ingabo zirwanira mu kubutaka mu kugaba ibitero. Abatuye rero mu mujyi wa Ayeta al-Shabo mu majyepfo ya Libani batangaje ko rero babonye Israel irasa ibibombe biremereye, ndetse kandi bavuga ko urusaku rwa kajugujugu ndetse na drone z'intambara rwari rwinshi. Israel rero yatangiye kugaba ibitero byo kubutaka kuri Hezbollah mu gihe rero kuwa mbere igisirikare cyayo cyatangaje ko kivuganye muri Makda wari umuyobozi rero w'ishami ry'umutwe wa Al-Qismatis Brigade muri Palestine muri Libani. Usibye rero Hezbollah, Israel kandi iri no kurasa mu bihugu bya Syria na Yemen rero nabyo bibarizwamo imitwe irwanya ubutegetsi bwayo. Ni mu gihe kandi iyi mitwe yose ishyigikiwe na leta ya Iran ndetse yaviriye indi imwe kuri Israel. Hanyuma rero yuko mu kwakira umwaka ushize iki gihugu rero cyari kimaze kwinjira mu ntambara n'umutwe wa Hamas. Yes, amakuru rero yacu reka tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko abagabo bane basambanyije umwana bakatiwe burundu mu rukiko rero rw'Idodoma mu murwa mukuru wa Tanzania. Hakatiwe abagabo bane igihano rero cy'igifungo cya burundu kubera gusambanya umwana w'umukobwa utarageza imyaka y'ubukure. Mu bakatiwe rero harimo Clifton Damasi, umusirikare mu ngabo z'igihugu cya Tanzania, ndetse na Prygold Mushi, umuyobozi wa gereza. Abandi rero bakatiwe ni Nixon Jackson ndetse na Amina Rema. Usibye kandi iki gihano cy'igifungo cya burundu, abo bagabo bane buri wese yategetswe kwishyura uwahohotewe miliyoni 1 y'amashiringi ya Tanzania. Ni mu gihe rero umupolisi mukuru ukekwaho kuba yarategetse iki gitero cyo gufata ku ngufu y'umwana w'umukobwa agomba rero kuburanishwa mu kwezi gukurikira. Kwa mbere rero hanze y'urukiko rw'ibanze Dodoma, Godfrey Wasonga, umunyamategeko rero wunganira abo bagabo, yatangaje ko atishimiye iki cyemezo. Ku mbuga rero nkoranyambaga abiganjemo ibyamamare ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bashimye icyemezo cy'urukiko. Amashusho rero agaragaza gufatwa ku ngufu kuwa mwangavu yatangiye gukwirakwizwa kuri interinete muri Kanama. Igipolisi rero cya Tanzania cyasabye abaturage guhagarika gukwirakwiza ayo mashusho mu rwego rero rwo kwirinda kwica rubozo uwahohotewe. Ni mu gihe rero Tanzania yashyizeho ingamba zikakaye zo guhangana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryiyongera rero ubutitsa. Amakuru rero yacireka tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko umujura yasanze mu rugo habamo umukaratika bakarwana rero rukabura gica. Mu karere rero ka Muhanga abajura b'amatungo bateye urugo basanga umusore w'umukaratika bararwana rubura gica. Ibi rero byabereye mu mudugudu wa Kabeza, akagari ka Ruri, mu murenge wa Shyogwe mu ijoro rero ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu tariki ya 28 Nzeri 2024. Abo bajura rero bageze muri urwo rugo babanza gufunga inzugi zaho basore bo muri urwo rugo barara, ubundi nyine bacukura inzu ibamo amatungo. Rero batangiye gutwara amatungo ihene. Umusore rero mukuru wo muri urwo rugo arabyumva, akoze ku rugi rero asanga barufunze. Ahamagaye murumuna we rero nawe ukina karate, nawe akoze ku rugi aho arara asanga harafunze. Ariko rero kumena idirishya arasohoka.
gusohoka akigera rero hanze asanga aho amatungo arara umwe rero mu bakekwaho ubujura arabunze. Icyakora rero yaramaze ngo kurenza ihene ebyiri inyuma. Uwo musore rero ukina karate yatangiye kurwana n'uwo mujura mukuru we aje gutabara umujura ahita amutema mu mutwe. Muri iyo mirwano rero wa musore ukina karate yaje kwambura umujura umuhoro nawe rero arawumutemesha aramukomeretsa ahantu hatandukanye. Umwe rero mu batanze amakuru avuga ko abaturage batabariye ku gihe. Nsengimana rero Oswald umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyogwe yemeza amakuru y'ibyabaye, anavuga ko kandi igisambo cyakomerekeje nyir'urugo nawe rero akirwanaho atema icyo gisambo. Yavuze ko ari ukekwaho ubujura yajyanwe kwa muganga ndetse na nyir'urugo akajyanwa kwa muganga i Kabgayi. Uyu musore rero ukekwaho ubujura yanze kuvuga bagenzi be bari kumwe nawe. Inshuti rero zacu zakadasohoka akaba ari ahadusubikiye amakuru yacu y'uyu munsi. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash nawe utaha. Ciao ciao.